Hakasi bapli ya ka memang futsal la Kynshi. Na pelang ru aka juga si ya ka football tournament. Jadi serang ke beden hapo Kynshi pelun bat kumjuru ki serang ke marjan. Hakade ka jingi la kai hadi malaya ibun tliki round ki artli ki team ke blapoi ka final ki lang ka Kynshi Mawria bat ka Kynshi Maufan Ang. Laban kedua hang ni bagi ki artli ki team kata ka Kynshi Mawria bat ka Kynshi Maufan Ang ki ang kilang ki artli ki team ki baklan ma hakajal kai football la ka thain Kynshi. Kamta haka jeng la kai final kalau ka itna ba baka basir ham pencong shit iki pat ba ki betu chakani gamaran man pikai wado do ka por show bajimen metru sama November obat tak lain sila boleh Kurang tu dah. Anjuk kan. Biang kenap. Dia kasih ni tu. Dia kita sering mau tu. pas berarti tak nak begin dah pas minggu baik bersih Ai top đây. la kombinasi bakte kutu Oh. Wood. Kalin. Ling. palang Diam. sim kai ketia beda Pasing. hak jeng la kai final ka Kynshi Mawria kalap terlem ya ka Kynshi Maufan Ang da arko la kawai haka bakala yo iki medal ba kumjuru ya ka sang pisa bala sam de ki try je ka memang futsal ba HPNC bat kiwi Mara player subak ni tap clean. Ini mana? Ai macam takti ke macam ya Kynshi Mawria. Boleh nak ai start. Kalau ke bakal kalau orang sebab ya ke jinjam maju ke bawah. Ayo. ba ba ba